الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد إخوة الإيمان اتقوا الله. قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Mahuli mga kamaumasan na muhaagama Islam. Dahil ha mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi hilan kita niyo adlaw, mainumpong inkatan ka musliman, ha masjid, hinang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagtipon-tipunan hakahaba waktu, in kita niyo tumumtum kaniya. Manjari in topic amuin mawaya ako lilayun ha adlaw ini. Topic laong sim magbawahasa, basic. Daranta niyo hihinang in ibadat ini. Sumagawa, subay da isab kay nga tantanyo in mga hukuman, tumaallo ka ibadat yaw. Mga kamaumasan na muhagama Islam, in topic taniyo, pasal sin salam. In sabda sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat ti Imam Muslim, in sabda sin Nabi taniyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. In sabda sin Nabi taniyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapasal sin pagsalam siya lamihan tara taniyo. Insabda niya, la tadkhuluna al-jannah. Insabda sin Nabi, di kamulong niya makasud, palawom sin surga. Hingga, in kamo mahinang, dahin ha mga mamaratsaya. Hingga, mamaratsaya kamo. Wala tu'minu, iban di kamulong niya mabilang, maitong, na mamaratsaya hingga, maglasalya sa hikamu. Atin niya in mu'min, suway siya malasaha pagkahiniya mu'min. Apabila in mu'min lima saha mu'min, hahalyatu alamat sin iman. Wala siya but sin Nabi in lumasakaw pa kafir. In mu'min, apabila lumasaha kafir, bukun niya to alamat sin iman. Sumagawa in siya but sin Nabi alamat sin iman, apabila in mu'min lumasa, papagkahin niya mu'min. Na insabda sin Nabi na may taikatu, ala adullukum, di kakamulong niya mawaya, abaytaan ko sin hinang, apabila niyo hinang, tahababtum, maglasalya sa hikamu. Ono yung panagnaan bisara sin Nabi, afshus salam, pasaplagan niyo, patauran niyo, in pagsalam siya lamin niyo hantara niyo. Pasaplagan niyo in pagsalam siya lamin. Naman jari in topic amuin, mabaya ko hibisara amuin,
mga adab, iban sin hukuman hapagsalam. Mga kamaumasan na muhaga ma Islam, laong sin mga ulama, insalam, dahin ha ngan, dahin ha mga ngan, hambuok ngan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya insalam, laong sin mga ulama, kabtangan, ngan sin Tuhan. Hangkan, apabila inbar iman, sumalam, papagkahiniya, assalamu alaikum. Bangkaw na nalang papagkahimu, sinasalamu alaikum, siyabot mo, iyusa mo ingan sin Tuhan. Inhati sinasalamu alaikum, assalamu alaikum, inhati sinasalamu alaikum, iyan kay mo, ingan sin Tuhan. Iban sin parihala niya. Iban sin pamarihala niya. Hati niya, bang muaturun imana sin salam, apabila in Muslim, manalang papagkahiniya, biya ra kaw nag-iyan, assalamu alaikum, biya da kaw nag-iyan, di kaw manjari puhingaon ko. Pasal yan mo diarain ngan sin Tuhan. Yan mo diarain pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yato di maharus bilang Muslim, in mulahon ko siya pasal yaon siya nagdara. Yaon siya sabot ko, ingan sin Tuhan kaniya, iban sin pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Hangka na pabila kaw salamu na salamu alaikum, hati niya yan doon kay mo in pamarihala. Sin Tuhan, iban sin ngan niya, hindi kaw manjari mulahon ko. Nabang ko si Mambong wa alaikumussalam habihat turaysab. Yan doon kanyo. Hati niya, intaw magsalam siya lami di manjari magkalo. Amo ya tuin maana sin salam. Hati niya, in sumalam kau kaniya, in siya protected. Di mo siya manjari mulahon, iban di kau niya manjari mulahon. Atawa kabisarahan mangi. Amo ya tuin maana sinasalamu alaikum. Naman jari mga kamaumasan na muhaga ma Islam, paggain waktu bukunda mahaba, biasin mga hutba, mari kita pahukuman. Hari na ako magpahaba sin ma'na sin, uno in ma'na kamaksuran sin assalamu alaikum. Laong sin mga ulama, laong hi Dr. Wahba Zuhaili ha kitab niya, Fiqhul Islami, Ibtida'us salam, sunnah. In manalam kaw law niya papagkahimo, in kakitaan mo, intay manghud mo, ang pagkaw sumalam kaniya, in hukuman niya, uno, sunnat. Pasal mayta, pasal nagbayta in nabi, absyus salam, pasaplagan niyo in pagsalam siya lami. Paggain nabi nag-iyan, pasaplagun, pataurun, laong si mga ulama, sunnat, piyag marayaw in sumalam kaw papagkahimo. Waradduhu, minal fardi pardun. Laong sin, hambuk alim ini, in manambag kaw, sin, salam, pardu, wajib. May ta kita wajib, in sumambag kaw, sin salam. In dalil niya. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratun Nisa. Ayat kawaluan tag-unum. May tawajibin sumambag. Pasal informasin Allah subhanahu wa ta'ala mamayta ikatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Informasin Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nisa. Kulang maglabiin ma'na sinhaya. Wa iza huyyitum bitahiyatin. Apabila kamulong niya siyalam, sin salam, fahayyu, nasambag kamu. Hati niya, indakan ka to sin Tuhan, bang kita siyalam, insubay, manambag kita. Fahayyu, biahsana minha aw rudduha. Hangkan lang sin mga ulama, in pagsambag sin salam, wajib, pasal sin ayat ini. Pasal lang sin Tuhan, fahayyu, panambong kamu, sambagan niyo, sin salam bi ahsana minha. Sin salam amuin sa rayaw-rayaw. Laong sin nabi, hadis sin nabi, bangkaw siyalam.
Sin assalamu alaikum, sambangan mo siya, wa alaikumussalam, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fahayyu bi ahsanimi. Sambangan niyo sin marayaw. Bangkaw siya, assalamu alaikum, unoy sambagta, wa alaikumussalam, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mayta, pasal amo niya to impamandu sin Tuhan taha Quran niya. Aurudduha, iparman sin Tuhan, atawa kalaw niya sambagi niyo. Bang siya si malam kay mo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kajukupan na lang niya, minsan dakuman, wa alaikumussalam, atawa ka wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hati niya, sambungan mo siya sin marayaw, atawa amuin sambung long niya jukup. Amo ya timaan na sin aya. Naman jari mga kamaumasan na muhaga ma Islam. Laong sim mga ulama. In pagsalam, wa yujzi assalamu alaikum. In pagsalam lang niya, kajukupan na in, sumalam kausin, assalamu alaikum. Kajukupan, assalamu alaikum. Sambangun mo, wa alaikumussalam. Sumagawa, laong nila, in labi aula, in labi sampurna, atin niya bang kau naglag sin jukup, in iban sin labi sampurna, kompleto, in labi kompleto, in umiyan kau, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bangisab kau sumambong, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Laong si mga ulama, in tiap-tiap sentence, jumla, sambong, muhasalam, in pahala niya, asyaru hasanat. Hangpu karayawan. Amo niya ito in pahala sin, sumambag kau, iwan sin, sumalam kau papagkahimo. Sumagawa mga kamaumasan na muhaga ma Islam, laong sinhambuok alimini, hakitab niya, wa yukrahu taghiru sigatis salam. Sumagawa laong niya, miyakru, atawa ka, dahil sin umusa kita makru, laong talabi aula, laong sinhambuok alimini, in labi aula laong niya, bang kita sumalam, hindi ta napindahon, in amuin hindu kato salam sin nabi. Hati niya bilang Muslim, ayaw na kau mag-exhibition. Sukot na kau maingat, magbahasa. Hati niya, piyag marayaw, inumian kita, assalamu alaikum. Hindi ka napindahon, in salam. Biasin umian kau, salamun minallah. Salam din kaniyo. Salam minallah. Salam din hatuhan Rabbul Alamin. Nung niya bukod na yat ko, mas matup. Hati niya bilang Muslim, in malingkat, in umusa kita bang uno, impiamandu kato sin nabita. Paggalong niya, assalamu alaikum, subay in usahuntain, assalamu alaikum. Naman jari mga kamaumasan na muhaga ma Islam, laong sim mga ulama, hati niya, waraf'us sauti bibtida'is salami sunnatun. Dahil ha mga hukuman amuin makawata, hapangaddatan adab hapagsalam. Iban lang niya in, pakusugon mo in suwala mo hapagsalam, sunnat. Supaya lang niya karungugan sin mga tao amuin nakahadir yaun. Amura kuman, bang sa upama lang niya, aon mga tao natutug. For example, lang tahaway, si malamkaw, aon naghali-hali. Bang isab kagausanda, sinamuin, taubayaun, sumalam kau sinsuala, sarang-sarang, hisarang-sarang munahadya. Supaya kaulong niya, di makaistorbo hatao amuin natutug. Amo yan mga kamaumasan ng mga agama Islam. Naman jariin pangasubo. Uno baha, insalam, hakatan waktu, sunnat, atawa ka, aun day sab mga waktu, labi aula, hindi kita sumalam. Hati niya, laong si mga ulama, aon mga waktulong niya, miyakruhin pagsalam. Kung ano mahinang labi aula, hindi kita, inhundungan ta, hindi kita sumalam. Laong sinambuok alimin ni hakitab niya,
wa yukrahu as-salamu fil hammam. Iban long niya in labi aula, di kita magsalam, magkita halom CR. Sibu da ka in CR ya undak pula. Biasin mga CR ha mga hula dayahan, in CR nila dakula. In CR hadjab ya mga lagu duwabay. Naon sa hula ta miskin-miskin, na in CR ta kajukupan na hambuk tao. Aun waktu di pa magsarang. Naman jari, law sin alim ini, dahil ha mga adab, labi aula law niya, hindi kita sumalam, kan siyo, hata o halom sin CR, halom toilet. Nakita ka bagay-bagay mo, halom CR, salamun, wassalamu alaikum. Law sin alim ini, makruh in sumalam kau. Mahi, pasal sin in salam ngan sin Tuhan, di mo manjari usahon halom sin CR. Hangkan, in nabitan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambuok adlaw. Lawang hi Abdullah ibn Umar, anna rajulan sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabul. Falam yarudda alay, ya'ni as-salam. Lawang hi Abdullah ibn Umar, hambuok adlaw lawang niya, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangingihi. Naman jari taggaha na hadjaaw limaway usog. Si malam hanabi. In nabi sabo nangingihi. Si malam hanabi. Assalamu alaikum. Lawang hi Abdullah bin Umar, wala siya lawang niya siyambag sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakay ba ng riwayat, kisahi Jabir ibn Abdullah. Jabir hambuk sahabat. Laung niya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra alaihi rajulan wa huwa yabul. Fasallama alaihi, faqala lahu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitani ala misli hazihil hala, fala tusallim alaihi, fa innaka in sallamta lam arudda alaihi. Lawang Abdullah ibn Jabir, awon lang niya hambuok usog, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangingihi sa abu, limabay, pasallama alay. Si malam siya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang hi Jabir, pangbiakat, wala siya siyambakan sin Nabi. Nauwos bayan in Nabi, alaihi salatu wassalam, nangihi, natimus na in Nabi nangihi, ang pasya baitaan sin Nabi. In agikan niya sin Nabi, iza ra'aitani, bang akulong niya kakitaan mo nangingihi, atau kahabihahali ni, ng jajamban, fala tusallim alay, ayaw kulong niya sumalam kako. Pasalong niya, bang kaulong niya si malam kako, di kausambakan ko. Asabab yatulaw si mga ulama, in hadis ini manunjuki, apabila in tao aun kabisihan niya, di mo siya manjari salamun. Paygay in tampat siap, iniusa mo nga sin Tuhan. Hangkan lang si mga ulama, mihakro in pagsalam halawang sin siap. Abihat turay sab, mga kamaumasan na muhaaga ma-Islam, lang si mga ulama, makruh in sumalam kau hata o kimakaon. Yaon nagkakaon. Talian na sadya, aon tao, nagiinom, sabaw sapi, ang pamalaguin kuan niya. Tapak niya yaon. Iminom sabaw. Siya alam mo, ando, arakalabus kaon kailo. Arakalabong kru na pagkaon niya. Hangkalaw si mga ulama, apabila inta o kimakaon, labi aula, hindi kita sumalam. Pasal may ta, yaon siya nagkakaon. Waala man yakul. Aw yukatil. At tawakalaw niya, aon sa butao nagbubuno. Yato nagkakasasin sinapang niya. Na, ang biakato, law sinambuk alim labi aula, hindi kita sumalam. Pasal may ta, linsigalihi. Hati niya busy. So hati niya, bukon day sabsukot na siyon nat kato sin Nabi, hinangunta, habukon proper way. So, pero sa amuin, tampat,
iwal sin waktu amuin matanam. Long si mga ulama, iban miyakruh day sablong niya ha mga tao nagbabas sa Quran, iban miyakruh day sablong niya, insalamun mo in mga tao amuin nagbabas sa Quran. Ang siya nagbabas sa Quran, busy. Busy siya magbasa sa Quran. Nalong si mga ulama, makruin manalam ka niya. Labi aula, hindi ka mo sumalam. Nalong si mga ulama, dahil ha mga tampat amuin, miyakruin pagsalam, labi aula, hindi ka sumalam, apabila inta ulaw niya, biasin tao nagbabang. Yaon nagbabang, labang yaon salamun mo, masasaw yaon. Masasaw. Imbis na minsan imbis na siya mamisara, Allahu Akbar, masabot niya, wa alaikumussalam na. Nasasaw mo siya. Nahangkan lang si mga ulama, in mga tampat, ini miyakruin pagbasa, miyakruin pagsalam hatao nagbabasa sa Quran. Habi hato ray sab hatao amuin, nagjizikir. Lang si mga ulama, hahal ini, labi aula, hindi kita niyong sumalam. Atawa kay sablong niya ha mga tao amoy naguhutba. Apabila in tao, yaon naguhutba, labi aula, hindi kita sumalam ha khatib. Hawak to siya naguhutba. Mahi, pasalong niya makasasawkaw sin paghutba niya. Then ha mga siya, butsin mga ulama, mga kamaumasan na muhaga mga Islam. Dahil ha mga tampat amuin miyakruh, labi aula hindi kita sumalam, wa ala man huwa ala hajatihi. Iban hisiusyulong niya amuin aun hajat niya. Biasin tao mag-CR, yaon halawang CR, nang jamban, di man jari salamun. Atawa kalawang taaul yalawag niya, kiabisihan niya. Lando, long sim mga ulama, labi aula di kita sumalam. Biasin tao nagdarayaw, laong tabihan, sasakatan niya. Kalagihan niya mag-focus. Nalabi aula, hindi kita manasaw. Dahil ha mga siyabot sin mga ulama, biyasin mga tampat long niya, aun hajat niya, aun kalagihan niya. Laong taon Muslim, magdarayaw kurente. Yaon nagdarayaw kurente. Sa abuhan nagdarayaw. Nalaw si mga ulama, labi aula hindi kita diyo sumalam. Pasalmahi, busy siya. Narakala yaon nagdayaw kurente, siya alam mo, limingi kayo mo, pag di kayo mo na kurente na yung tao, namihatay, matay yung tao. Naswabiya tulaw si mga ulama, aun mga tampat, miyakruin pagsalam. Hati niya hakatan, amuin, hal sinta ubisi siya hinang niya, kalagihan niya maubos, hahalyat to. Long si mga ulama, labi aula, hindi kita niyo sumalam. Sumagawa, haway roon kabisihan, haway roon hihinang niya, labi aulain, sumalam kita niyo. Bangkaw simod paway mo, sunnat in sumalam kaw. Assalamualaikum. Pagbarakatun sin Tuhan imbay mo. Simud ka palawm si masjid mo, aun tao, wala day sa, bukon day sa busy, nagbabas sa Quran, nagkatasbisi, alam mo, pagbarakatun sin Tuhan in pagsalam mo. Sumagawa, laong sinambuok alim ini, fa indakhala baytan khalian, aw masjidan khalian. Sumagawa long niya, bang siya long niya simud, pakain, pa masjid. Unin masjid yaon. In masjid yaon way taon niya. Atawa kasimud siya paway, way roon taon niya. Oy naguhula doon sa umbay. Pa-building, pa-room. Way roon taon niya. Marayaw long niya in sumalam kausin salam, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Atin niya, lang sinambuok alim ini, sumalam kausin salam ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. As-salihin. Amoy at yung panalam mo. Pasalmay ta, supaya masalam mo in mga sima abu doon. Sibu da ka malaikat niya,
malaikat, atawa ka jin, Muslim doon, law niya sumalamkaw, supaya karungugan nila. We have to, bangsa upama si malam kita, hatampat yaun, intampat yaun, di yaun surun si mga jin bukod barayaw. Amo yan mga kamaumasan na mga agama Islam, wa aqulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum, fa ya fawzal mustaghfirin, astaghfirullah at-tawwabar rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'd, ibadullah ittaqullah, qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kamaumasan na mga agama Islam, in pagsalam, piag marayaw sin Nabi taniyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in pagsambag kaniya, piang daakan kato sin Tuhan Rabbul Alamin. In salam, din mga amuin, subay, pagtuyuan taniyo. Sumagawa in salam ini, aun day sa buwakto, apabila in kahalan sin hambuok, manusya, kahalan sin pagkahimu, bukun hatampat, bukun hamod, bukun ha proper way long simbahasa Anggalis hahalyat to insara wala da kita niyo diaak sumalam ha mga katawtay manghuran amoy na awon kiya bisihan nila lando. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana samiun qaribun mujibun lid da'wat. Allahumma haza haluna faghfir lana warhamna wa tajawaz an sayyiatina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tazakkarun. Aqimis salat.